Assalamu alaikum. Hoy voy a explicar Shadda. Cuando hay Shadda, usamos letra no solo una vez, pero dos veces. Por ejemplo, alif zabar a y arriba de ba hay Shadda, significado que debemos pensar que hay dos ba. Abba. Abba, En la abba, ustedes solo ven que hay solo uno ba, pero cuando ponemos shadda usamos dos ba, como alif zabar a y ba, ba zabar ba, abba. Abba, Abba, Abbi, Aquí pensamos que hay dos ba, alif zabar a y ba, b, abbi. Abbi, Abbi, Abbu, 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 Atta, 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 Atti, 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 Attu, 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 Assa, 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 Assi, 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 Assu, 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 Adja, 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 Addi, 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 Adju, 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 Aha, 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 Ahi, 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 Ahu, 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 Ahwa, 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 Ahi, 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 Ahu, 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 Adda, 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 Addi, 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 Addu, 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 Adda, 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 Addi, 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 Addu, 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 Arwa, 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 Arri, 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 Argu, 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 Azza, 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 Azzi, 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 Azzu, 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 Assa, 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 Assi, 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 Assu, 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 Asha, 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 Ashi, 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 Ashu, 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 Asso, 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 Assi, 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 Assu, 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 Adda, 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 Adli, 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 Adlu, 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 Atta, 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 Atti, 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 Attu, 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 Awwa, 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 Awwi, 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 Awwu, 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 Ara, 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 Ari,
أعي أعي أعو 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 أغوى أغوي أغو أفا 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 أفي 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 أفو 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 أقى 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 أقي 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 أقو 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 أكا 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 أكي 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 أكو 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 ألا 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 ألي 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 ألو 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 أما 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 أمي 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 أمو 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 أنا 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 أني 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 أنو 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 أوى 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 أوي 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 أوو 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 أها 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 أهي 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 أهو 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 أيا 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 أي 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 أيو أيو أيو. Espero que ya tienen mejor idea que cómo usamos y cuándo usamos Shadda. Si tienen alguna preguntas, me mandan sus preguntas y necesito su oración para mí, para mi familia y fuertes abrazos. Gracias.